U vremenu pomerenog sistema vrednosti, kada su omladini uzori kvazi junaci reality programa i sumnjive estrade, a škola i knjige demode, naš sugrađanin iz Sevkerina, 23-godišnji Aleksandar Đekić, pokazuje i onu drugu stranu Srbije koju čine ambiciozna deca, posvećena učenju i usavršavanju, i ovim prilogom želimo da vam predstavimo Aleksandra. Da, ja sam student 4. godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Za sada sam sve ispite davao u roku, te studije idu onako planiranim tokom. Prosečna ocena na dosadašnjem studiranju je 9,80, ali se nadam da će, kako godine odmiču, taj prosek ići i više. Osnovnu školu sam završio u Sevkerinu, osnovna škola Sveti Sava, 94. generacija. Ne znam, bio sam Vukovac u osnovnoj školi, ali za studije medicine se nisam odlučio još u osnovnoj školi. Zanimalo me nešto u vezi sfere medicine, bilo da je to farmacija, sama medicina ili nešto drugo. I zbog toga sam upisao srednju medicinsku školu u Beogradu, to je medicinska škola Zvezdara. Za te 4 godine shvatio sam da je medicina ono za što sam ja predodređen, što se meni sviđa i čim bih hteo da se bavim u daljem životu. Prijemni ispit za medicinski fakultet nije ni malo lak, ali za Aleksandra nije predstavljao veliki problem. Za medicinu, prijemni za medicinu je prošao odlično. Spremao sam se malo duže za taj prijemni, pošto je konkurencija jako velika. Imao sam 56 od 60 bodova na prijemnom, sve ukupno 94,5. Upao sam kao student koji se finansira iz budžeta. Polazak na fakultet i studiranje izmenili su puno toga u Aleksandrovom životu. Preseljenje u studentski dom, odvajanje od porodice i privikavanje na drugačiji način življenja. Po upisu prve godine medicinskog fakulteta i moj boravak se iz Sevkerina preselio više za Beograd. Živim za vreme studiranja u studentskom domu. Trenutno sam u studentskom domu Karaburma koji se nalazi na Bogosloviji. U početku je navići se na taj novi život u studentskom domu gde nema porodice, gde ima neko ko brine sve vreme o tebi, da li imaš šta da jedeš, da li imaš opeglano, oprano. U početku je bilo malo teško i javlja se non stop ta nostalgija za kućom, za porodicom, ali kako vreme odmiče, tako se i čovek navikava na to, pošto u studentskom domu se sreću novi ljudi, nova poznanstva iz raznih sredina, pogotovo što to nisu ljudi koji su samo iz Srbije, nego ima ljudi koji su iz Crne Gore, iz Republike Srpske, pa čak iz nekih stranih zemalja. Tu čovek upoznaje ljude, prijatelje, steče prijateljstva za ceo život, tako da taj boravak u domu postaje mnogo lakši i čovek se prosto navikne na to i uživa u tome. Visok prosek na veoma zahtevnom fakultetu tražio je i puno odricanja. Ipak, Aleksandar nalazi slobodnog vremena i za druženje i za izlaske i hobi. Pa, pravilna organizacija je pola urađenog posla. Za svaki dan ili određeni vremenski period otprilike se napravi neki plan šta treba učiti i koliko dugo to treba učiti, ali opet ostaviti vremena za odmor i za život, jer fakultet nije sve, pored fakulteta treba imati neki drugi život i uvijek naći vremena da se izađe sa prijateljima na piće, na kafu, izaći uveče ponekad u kafanu, naći vremena i za devojku, a i za druge aktivnosti koje nisu vezane samo za učenje. Za odmor, za rekreaciju, šetnju, odlazak u bioskop, pozorište, čitanje neke dobre knjige. Pored redovnog studiranja, Aleksandar se bavi i naučnim radom. Pored ovih redovnih aktivnosti koje imam na fakultetu, odlučio sam se za neke vannastavne aktivnosti, a to je pisanje studentskog naučnog rada. Studentski rad sam pisao na katedri za patološku fiziologiju i predstavio sam taj rad na 58. kongresu studenta biomedicinskih nauka koji je bio održan početkom maja na Kopaoniku i tom prilikom je moj rad osvojio
to jest naš rad, moje mentorke i mog koautora, je osvojio prvo mesto na toj sesiji za patološku fiziologiju. Aleksandar ima velike planove po završetku studija i njegove ambicije su vezane za specijalizaciju i rad na fakultetu. Kada završim fakultet, najradije bi ostao u Srbiji da radim i moje ambicije su da upišem specijalističke studije iz interne medicine, kasnije da se usmerim na kardiologiju i jedna od želja je da ostanem da radim i kao profesor na medicinskom fakultetu. Pošto volim taj rad sa studentima, a ja sam inače i na medicinskom fakultetu student demonstrator na katedri za fiziologiju, tako da učestvujem u vežbama koje se organizuju za studente druge godine na predmetu iz medicinske fiziologije. Na kraju pitali smo Aleksandra da li ima poruku za svoje vršnjake. Da, nažalost, kod nas su malo ti sistemi vrednosti poremećeni, ali svakako treba uvek učiti i treba težiti maksimalno usavršavati sebe i svoje znanje, jer znanja nikad dosta i, kako kaže naš narod, znanje se isplati i učenje se uvek isplati. Tako da uvek se treba truditi, a svako ko uči i ko je odličan učenik, student, ne mora biti štreber, jer štreber je pogrešno kod nas protumačen. Štreber je osoba koja uči non stop, ali ništa ne nauči. Tako da uvek treba učiti, truditi se i maksimalno raditi na sebi. Pre svega kada izaberete određenu profesiju, treba biti maksimalno dobar u tome čime ste se odlučili, a i treba ostati i dobar čovek. Aleksandar Đekić je primjer da se može uspeti iz male sredine u provinciji. Njegovi roditelji, Marinela i Tomislav, nisu akademski obrazovani, ali kako Aleksandar navodi, njegov su najveći oslonac u životu i podstrek za školovanje. Njegov moto je znanje se isplati, a da li će ovaj budući kardiolog svoje znanje primenjivati u našoj zemlji ili će kao i mnogi talenti na kraju završiti u inostranstvu u nekoj prestižnoj klinici, u ovom trenutku teško je dati odgovor. Lokalna samouprava je prepoznala talenat ovog mladog Sevkerinca i već mu je jednom pomogla, a kako saznajemo, za naredni period planira se i stipendija.